Mentang pe pagi tahun 2021 Pajan maju Aceh. Aceh terkolot di dunia. Nana depu. Baik jak pegah-pegah Aceh terima Mekah Aceh maju Acehnya Aceh je. Aceh terkolot di dunia. Provinsi Aceh terbodoh di dunia. Kon di Aceh dia kon di Indonesia tapi dalam dunia teridiot nanggro Aceh. Provinsi Aceh. Nama ulun pegah. Bangai tahun 2020 mentang pe pagi Panena mentong jaga de, mentong jaga pade baik pajuh lima no. Tak pegah pu dah pegah mah. Nyonan cenah yu jak wa besi lam. Wa kena wace buat pe pagirut. Abu si ke dia awai pe pagirut tegelam jak menanto abu si pe pagirut. Nyong pe le pe pagirut bermaju becup. Nanggro han maju. Menyo mentong utak berortodok, mentong tunduk ke pulan, mentong tunduk ke penguasa zalim. Baik wate tapegah. Igop nanggro Kanada ino hana hase. Hase sotek dicok ino. Hase sotbak kaya cok sino. Tapi membangun negara. Hana sabar lagi Aceh. Aceh gaduh fai-fai Aceh terima Mekah hase melimpah putaka kaya urung duk terodung. Itu macam le Indonesia. Sumatera termiskin Aceh. Aceh ni cuba fikir no diat mana salah wate tapegah tahun 2020 mentang pe bagirut. Nah dipegot jalan hemete tengah le Jokowi ka tibu. Terima kasih dari penyang lambrut ma ke bangai ortodok tulo bangai. Bangai ke je penah gede. Baik petimang le haba bangai. Baik le petimang haba singet baik ro babe yang kabeh ro babe tali. Ban Bandung tu tali. Kaji baik le apa-apa yang singet baik ro babe. Yang karo babe pernah terasa pernah yang ternikmati. Damai MOU leh triliun. Hasil damai MOU tapi mentang pe pagirut urang Aceh. Cini coba bayangkan lihat. 16 ton 17 ton ka damai perdamaian Aceh. Tapi mentang bangai urang don hanan semike hai cedera metuah ke urang don yang lun pegahnya. Igata tengah elebek terjampu san nonton mentang na tengah. Tengah. Baik tiap hing lung kong kagelak aku. Nyote tak pegah nak dengar dumurung bangsa mulia bangsa Aceh lun. Nak carong ni urung drone ni. Kon kelon yang lun pegah tak unang rogop tak unang rog tanyo yang hasil melimpah cukup jai deh. Hana tak main nikmati. Hana tak main nikmati musik saboh gelah kopi peng hasil nang ro Aceh hana tak main nikmati, hana tak main rasakan. Puta pegah hasil melimpah urung cukup jai urung gasin fakir miskin ini. Nah so tolong. Ino masing-masing tengku pakai aro, ustaz pakai aro, pejabat pakai aro, segala macam ino mandung dipikir